bucherasi bungwata ubuheri bwo kuifwe no muraliru mwami yangaino nayo chira kulabalamu okubusiye nakhumanyiro nende mpange milayi usiya nyangaino namatsaika Yesu nokulangisia mwandu watyositya khubukula mumama wala khulekha tochende nefwe alala jana yo bulishinde yo Yesu wefwe neyo amani kefwe neyo wonia wefwe neyo injira efwe kwimiriro mwami kata gospel bakhulolanga bakhulirisia wose abale mwami muhali ababukire mumwe sali wali tunyoro byangu mulambo wabwe ekade mwama wachingule no bakupandira ijana yo bibishiro wabwe ndi mulembe kwabwe ijalo she foremo mulembe mwami kata kumahwake eka tikura katire ranga kusayamba abaruji befwe waisi ya machesi boba bora mahuwa karero mulembe bo mwami oinyo emingano chinyalo kurere shida bumwami kumenya ndo mulembe chikaba Kenya chichiro le Nyasaye bwe kura ila kwao khasiata bumwami maendeleo kwa khonyro khola ndo bulini walindire Kenya chiblononi wa khulwa skura techisetao wikombo bumwami buli mu county buli mu village buli mu school buli abundu ose mwami wilolesi wa amani kata bana befo bepangira ko khola marembo ba form 4 ne class 8 usaya bumwami bakhonye Holinde school CFW kachire balole obukoli bw'emirimu chicho mukosa kabakholanga chichiro le Nyasaye bola nepwe wanalira lulitsomebwe ulira Yesu Kristo mwamwefwe amen. Basi kwa chakira bola khu buheri wa Nyasaye mukoloba khwasomere John chapter 3 injili ya Yohana khatarulu nyalilo 16 okhula 17 nende 18 mbu Nyasaye yahera muno eshialo nekhubola eshialo khubolanga ifwe mbu Nyasaye yahuhera muno mbu olumusuku shetani yarusia binadamu okhurula mubusanjirani nomba ushirika nde Nyasaye mala nabandu mpango kundi mbu khubira mwadamu okhuranga fwesipe khwabali khabononi nekhukosia obuyangu bwefwe anomba ushirika bwefwe nende Nyasaye lakini Nyasaye yamala nakasi mpango kwa khabiri oulamba mu Yesu Kristo Adamu wa khabiri ne Bible walanga buyakhola aryo narera Adamu wa khabiri mundu bahununule okhurula kutibi bukachiro busanjirani bwefwe naye vehalala ne yakhola aryo khulwa yahuhera muno yahuyanza sana nekhubola mbu obuheri bwa Nyasaye shibulishi ngo buheri bwa abantu bahuheranga shichira olinde bintu beno virus abantu balala bahuheranga shichira ndishileshe bali onyola khuloyo abantu bahuheranga nende masharti nende sheria akhukalonda nabuyokhole lakini obuheri bwa Nyasaye bulangwa bwa agape buno buheri oburula khu Nyasaye mwene nekhani shibulondana nende eshayoba nokhoreta bulondana nende ubuyani bubwe nende ubuyanzi bwe khubulamu bubwo khokhulanga muno bulayi okhwitikiye nobulayi okhubukula okuyama obuheri bwa Nyasaye bunokira nobuheri buyomba obuheri buno bwose nebwelolosi yamwe kwambu yaruma omwana we omuterwa abuma obweri obuyomba bwene mundu akwesi eshaba nali nashesho nyene khwalutibwe eshikira Yesu nali kwa mwana omuterwa wa Nyasaye neli kwambu aliyo Nyasaye mulala ne omusasani omusambishi okalusinja uhusiano bw'abantu nende Nyasaye ni mulala yenyene Yesu Kristo mwana wa Nyasaye ye niyo mwana omuterwa mwenyene shikira niwa bolambu nesinjira nesiwatirire sobulamu omundu chayiro kwitsa papa nalabirire kwisenda no mwana omuterwa yenyene Yesu niye injira ndala yonyene eitsia ku Nyasaye shaliyo undu ukalusia uhusiano bwefwe nende Nyasaye nalali Yesu Kristo yenyene tawe shaliyo undi tawe niye yenyene ne Bible ya borembo shiyaruma Yesu okutso yasi efwe eshina ta lakini yaruma Yesu bo okubirira muye iwe nasi khununulwe bo khuberwe tsibabasi neibo walambu ne kaba umundu asubira Yesu Kristo shakhala kirwe shina ta bo aba tayari asasa ni wende Nyasaye akaluha sibwalala nde Nyasaye kho eshina shibula kuye shikira olweyetsa lokhuranga Yesu yetsa kama muonia yetsa kama umundu okhukalusia uhusiano bwefwe nde Nyasaye ne chiyetsa shinga okhukhala kire
24 ho yezo khaba eshakora ne lomba nomzubira lwemba nemzubira basi okhala kilo shina khubulatawe bulano no khulangwa abalamba mutsimoni tya Nyasaye khuyamwa habwene mutsimoni tya Nyasaye shikira uhusiano bwefwe bucherere Nyasaye afwana chinga papa umwana wali wakora ulia bulo umwana ya cherera papa ya mwiyama nendo moyo mulala ya mala na mukalusia munafasi opara kushiyali ni arula khandi tawe shikira shina nibo obuheri bwa Nyasaye mfana buli bolo mundu wa Nyasaye oleyama bo ekasi yo msalaba bo obuheri buno obwabolola msalaba bo umwana wa Nyasaye mwene bwafwe khulo iwe nasi mana khucha ilisi tsama khule tawe eBible ireba mundu maibrane khwa khola na khuono ko khuliono ko khuriena le khujaya le khulalola obone shinga obwa maana tawe shikhoere khujaya ta shikira no buheri obwa Nyasaye ya khumanyia kushiri John chapter 3 nelano ndenyanga khubona khandi likuwa liliya Yesu ya bola elonda na nende amahuwa ka Nyasaye lyo khuranga ni obuheri bwa Nyasaye buli mu John chapter 3 na haliho lya khataru khulolanga nabo la khu obwami bwa Nyasaye John 3 ochakra bwene yaliyo mundu okhubafarisayo olira lyembu Nikodemo mukhulundu mu Bayahudi no mwene oyo namwitsira mushiro namusungira ali Rabbi humanyire shingaloli umwechesia orule wa Nyasaye shikirabula onya lokhola ebilolero bino ebyokholanga narali Nyasaye uli naenda Yesu nakalusia nambora ali toto mwene ekusungira mbu omundu narebulwa obwibulwi obuya shanyala okhulola huo obwami bwa Nyasaye ta Nikodemo yezira ku Yesu shiro ne yali nalutse bilolero yali nalutse bintu bya Yesu yali nakholanga le kamala ketsa moyo kukwembu kata sinendo mfarisayo kata nendo mundu mukhongo weidini y'Abayahudi shiriho ishindu esha omundu nali nasho eshasiye umata yakhulwambu yali yanatishtere na abafarisayo bashe balamulona yamala niebisa yamala nati ya mushiro umundu wa Nyasaye kenyo omanye no manyire amusada ko kunyala kunyola likabo omanyire anyasaye uwo anyala khukhonyera shiburo bulayo khuri abantu ta no bulayo okhabo mwene akalonda ne dobulamo bwenzi ayo okuyomba khuri abantu sija nori abantu kata nkaba Nyasaye akhonyere yakhwimirire icyo rizanga bawundi abantu bekanisa yanyere babole bari anomba undi abantu bechero shanje shibatsitsanga yita nasinenziye Nikodemo yabola awa kata nikaba kubalalo lendo mpi nekhabalole lakini isienda lebisa paka entiendo lecha endutse shindu omundu uno shali wa kawaida ebilolo byakholanga shanyelo khola Nyasaye nalali naye tawe Tolete khu Yesu nachako khumborrario nambora mutoto khulangolo umwechesia orula khu Nyasaye le bindu byokholanga bino amaundi umundu shayino khola Nyasaye nalali naenda Yesu nashukhasya maparo ke bwangu okhumanya ebilolo birulanga ye Nikodemo yalola mu ni Nyasaye khubata nende Yesu Kristo okuchira nakhola bindu bino lakini Yesu yenyambu Nikodemo amanye siri eilangwa mbu obwami wa Nyasaye mbu ebilolero bya Nikodemo yalolanga byarula mu bwami bwa Nyasaye amahuwa amalaika Nikodemo yalola mu Yesu shikaliza mu Yesu kutwatawe kaliko mu bwami bwa Nyasaye ureba mundu wa Nyasaye obwami bwa Nyasaye nishina obwami bwa Nyasaye no buruchi bwa Nyasaye mioyo cy'abantu dalabola handi the kingdom of God bulango sai ni obwami bwo muikulu obwami bwa Nyasaye ni oburuchi bwa Nyasaye no oburuchi bwa Yesu Kristo kira no mwami w'abami mu mioyo cy'abantu abantu bose balongwa nende Nyasaye lakini abantu bose shibarukungwa nende Nyasaye ta akamina kama abantu bose shibali mu bwami bwa Nyasaye ta ubwami bu Yesu Nyasaye atawalanga mioyo ni bwami bwa Nyasaye
nekira bunundi Yesu yabola kusaya kuli bomwami obwami bw'obwize obwami bw'obwize akawenya kekole mushalo akamina ngamu efwe balo abantu mushalo abalangisinja obwami bwa Nyasaye balo abantu mushalo muno abali mu bwami bwa Nyasaye kata nkabo bali mu bwami bwa Kenya kata nkabo bali mu bwami bwa serikali ya kawaida bali mu bwami bwa Nyasaye tofauti iliyo obwami bwa Nyasaye ni muhimu sana mpaka unohula Yohana Mbatizi nakambanga yabola mbu ikanire shikira obwami bwa Nyasaye bulire obwami bwa Nyasaye bulire na elo Yesu yenza abola mbu blano obwami bwiti obwami bwahola bulo munduzi obwami bwitire obwami utawala oburuchi bwa Nyasaye myoyo y'abantu bwitire Yohana Mbatizi abola mbu bulahembi shikira Yesu kasira Yesu igira olwo Yesu yetabo labo obwami bulire obwami bwobuno bo omuruchi w'abaruchi omwami w'abami etala y'oluyalo Yuda niyo omwami w'abami ebiribwa byose bikingule biro cyabwe omwami yegire omwami w'abami yegire l'omwami yegiranga nilolo obwami bunyolehanga obwami bwa Nyasaye nobwa muhimu sana Yesu yabola bundundi kubwami nabola mbu obwami bwa Nyasaye bufana shinga lichina elyobukusi elia omundu okholanga obukhala bwa machina kobukusi alinyola abundu lilo alinyola natyo okusi ebintu bindi byose byali nabyo yetsakule lichina lino elyobukusi ndio obwami bufana bulyo obwami bwa Nyasaye ne treasure ne libishiro lihongo ly'amani leshibisha buli mundu yenyahanga akhabe manande khonashinyola mundu wa Nyasaye ifwana shinga yakandi Yesu nabola kubwami hanabola mbu ifwana shinga umundu ukhabanga okula mukunda neliyo labo nanyola mukunda omulai kwa makana okulima ebintu byeyanga natya kusi ebintu bindi byali nabyo byose yetsa akula abundana ndio obwami bufana obwami bwa Nyasaye ni bwobukusi obwami bwa Nyasaye no maana sana kubulamu bubwo mpaka Yesu nabola Matayo hasasaba amakumi katarunde hataru abolaribu khabe obwami bwa Nyasaye nendo bulungishibwa bwo khabe obwami bwa Nyasaye bunyasaye aruke myoyo yenywe bunyasaye aruke mbulamu bwenywe bunyasaye abo mwami wenywe abaongoze nganabaruka nebintu bindi byose mulameterwa ebintu bindi byose mulameterwa mundu wa Nyasaye embolanga kubwami bwa Nyasaye mbushingana bulinde muhimu nelibishiro lyobukusi no mukunda kwobukusi ne mali eyola nyero cyara sande shindu shindita paka Paulo abola abundundi bo ebintu byose byaline de maana kwisye ebintu byo kwitya arambo ndebulwa yena ndo mwana wa wina endine de shina abola mbu ebintu bino byose byali bya maana kwisye lakini embala mtu kama etakataka ebibala kama imbolea khulwashina lokhumanyirisia Kristo Yesu shikira enyolero obwami shikira ndanyolero obwami buye n'obwami n'obwobukusi obwami shibuli obwochaya mutota obwami nibo bulinde buli shindu kyawejanga Yesu atemo kubora Nikodemo lola ebintu byololanga bino byose biri mu bwami emiujiza cyolola kino cyose kiri mu bwami mundu wa Nyasaye ebintu byose byose biri mu bwami bwa Nyasaye n'obwami bwa Nyasaye nishina yo okulahula Nyasaye aruke bulamu bwefwe Yesu abora Nikodemo shingalo mundu yengiranga mu bwami ambora ebintu byobolanga byololanga bino shibiri ibintu byotatawe biri mu bwami na ambora bu Yesu nakalusya na ambora ari toto mwene ekusungira mbu omundu narehulwa obwibulwe obuya shanyala okulola ko obwami bwa Nyasaye ta ambora ngetikiti ambora ngomulyango ko mundu yenjiranga mu khuluzi shingalo bwami bwa Nyasaye bulinde mahana lano khulolanga shinga winjiramu winjirori na mu bwami bu Nyasaye bu Yesu Kristo abe mutawala nende kiongozi huo winjirori no oba subject oba mulala kubarukwa mu bwami buno shikiro bwami buno bulinde de mwami wabo obwami buno bulinde da malako kabo obwami buno bulinde de obwinda bwabo obwami buno bulinde de mipaka chabo winjira horiye Yesu abora Nikodemo mbo mundi yesi shanyala okulola huo shanyala kuinjira shanyala kubambulala huo bwambi bwa Nyasaye narebulwe obwibulwe obuyata
ate mohora Nikodemo toto olumundu wa Nyasaye olumehanga mirimo cha Nyasaye lakini ohoere winjire mbwami n'abantu begiranga mbwami hulobwibulwe okuya Nikodemo napara Yesu atemanga okubola mbu atye akalushira okwibulwa Yesu shiabola mbu Nikodemo akaluhira okwibulwa ta yamala namwibara namborambu shemina ngambu ilo Nikodemo yamborambu nengaluhendi na munda mama wanje khandi libulwa khabiri Yesu nambira mbu eshebulwa roho ni roho eshebulwa mbiri no mbiri atema ngumbora mbu okwibulwa lo khuranga umundu wa Nyasaye okwibulwa lo khuranga khwebulwa mubiri okwibulwa kwa mama wanje anzibula nende papa no kwibulwa kwa mubiri lakini okwibulwa kwa roho na kukhwitsa nende busubiri ndibulwa olwesubira likuwa le Nyasaye mwoyo kwanje nalo likuwa nno lirere obukaluhani obumwoyo okhwitse bulafu kachira eholeshina kachira lano embe ndibulwa okhwibulwa kwa khabiri ulira indakano ibola mujoni tsayeneyo Jona abola mahuwa manji sana khulondana ndo kuonia akasangasyo mwoyo kwanje John 1:12 abola mbu Yohana lala 12 bola negosi jakire kumindela yetsa ewe nabana bebe nibaramwinjisata Yesu yetsera abebe Yohana ininja ushahidi nabola mba aliyo oweza kama bulafu weshaka lihuwa yaro alalande Nyasaye lihuwa yali nende Nyasaye lihuwa yali Nyasaye neyeholo mubiri niyetsa khubandu bebe nabandu bebe shibamwinjisiata khawulire nebosi abamwinjisia lano mpaka kuchorungwa bosi abamwinjisia katesa ino yabaheresya ubunyali okwihola abana ba Nyasaye mbu abo abasubira elirali abana ba Nyasaye ndibalena abo abasubira elirali Nyasaye ekoloba kwa Luthi mu John 3:16 bu yes usubira aratibata abene ndobulamu bw'entyaya yes usubira aratibata nano ibola mbu abamwinjisia nibo abasubira eliraliye n'abasubira eliraliye abaheresi obunyali ubw'okwiholeha abana ba Nyasaye nibo abasubira eliraliye nekhawulire 13 abene abo shibebulwa khumabanga ta kata shibebulwa khulobwenyi bw'omubiri ta kata obwenyi bw'omundu ta nebebulwa nende Nyasaye oburanga omundu wa Nyasaye abandu bosi balongwa nende Nyasaye lakini abandu bosi shibebulwa nende Nyasaye ta abandu bosi shibebulwa nende Nyasaye ta abandu bosi balongwa nende Nyasaye ne balo abebulwa nende Nyasaye yabo nibo abasubira elira ya Yesu Kristo abo abalalibo olwibulo lwamabanga olwibulo lw'omundu na mundu olwibulo lw'okhula munda ya mama tawe abebulwa nende Nyasaye na abasubira elira lirye na abasubira ekasi y'omusalaba ya Yesu yahola nibo abenjira okulangwa bwa abana ba Nyasaye ne nibo abenjira mu bwami bwa Nyasaye ulira John Yohana oburanga harano 1 John 5 olunyalo okuranga omundu yesi ousubira mbu Yesu niye Kristo watsana yebulwa nende Nyasaye omundu yesi yalongwa nende Nyasaye lakini alo omundu uno ousubira mbu Yesu niye Kristo watsana puniye warumwa mbu yetakhununule yeniyo mubakho amafura wa Nyasaye yaruma mbu yetanunula abandu khula mbyonono byabo lo omundu uyo nasubira yebulwa nende Nyasaye abetanga yakharula ta muchero shokhulongwa nende Nyasaye lano yebulwa nende Nyasaye
Omundu wa Nyasaye khwibulungwa nde Nyasaye khulwo khusubira Yesu Kristo mwana omuteru. Khwibulungwa nde Nyasaye olwakhuba nikhumwinjisia okhwinjisia kamina ng'omusubira. Omundu nakhwinjisia mundu mumwe abetsanga akhusubire. Omundu nakhwinjisia mubulamu bubwe abetsanga namanyire abetsanga niyeyambire amakhuwa koko. Nefwe khandi mubusubiri lwakhusubira Yesu Kristo khubetsanga khumwinjisia khubola mbu omwami akawetsa okhola musyalo kekholekhe mubulamu bwefwe. Obwami bwawetsa khurera efwe khube balala mubwo. Ura abakolosayi lala khubolanga khubwami bwa Nyasaye nkapa wiyunganga nefwe khubolanga khubwami bwa Nyasaye. Abakolosayi 3 okhuchaka 12 kho shinga olwamuli abalobole ba Nyasaye abatakatifu khandi abayerwa mwifwalo mwoyo kwetsimbabasi nechisa nende obwongoli nobuholo nobwifwiri. Nimwisimirisa ninja nende khulesherana. Omundu yesi naba nali nelikuwa khwashe shinga omwami olwa yamuleshera inywe nenywe mwesi mukholenje muryo. Esomere 3:13 ndenyere kusoma lala 13. Yes, Abakolosayi lala 13. Yahuonia mubwami bweshirima nahuuya nahurera mubwami bw'omwana we omuherwa. Yahuonia, he delivered us. Yahurusia mubwami bweshirima akwali khurukungwa nende shetani. Obwami bulosha khabiri omundu wa Nyasaye. Obwami bulosha khabiri bulo obwami bweshirima obwa shetani nende tsingufu tsye nende bulosi nende byose ebilonda nende namakhuwa akeshalo shino. Nibwo obwami obwa Yesu yahuonia mubwami bweshirima. He delivered us from the kingdom of darkness. Nahuuya nahujisia mubwami bw'omwana we. Obwami bw'omwana we obw'obulafu. Obwami bweshirima nobwa shetani. Obwami bweshirima nobwetsimbi. Obwami bweshirima nibwo bwa shetani arukanga abantu n'abarumishira khulwa agenda iyo mwene yokhwiba okhwira nende khwononia. Lakini Yesu yetsomiwe mbu yahununula mumikhono ky'obwami bweshirima nahuuya nahurera mubwami bw'omwana we obw'obulafu. Omundu wa Nyasaye mbwesaino nolo omundu wa Nyasaye nuwasubira Yesu Kristo nuwaonibwa wahama. You have been transferred. Wawuyibwa yahuuya shira mubwami bweshirima wakhafuire mubwami bweshirima namanyakhano obwami bweshirima omusuku shetani au makhamalaika anyala khuwesya ta. Mubwami bweshirima nokhwononia nende khwiba nende khwononia hatima hiyo. Nyasaye aebulu yalibu yahununula mikhono cha shetani ne yahununula arie olwakhwasubiramu Yesu Kristo ni omwana. Olwakhwasubira lira lirye nakhwibula munzu yiye nakhwibula mubwami bubwe nende omundu yenjiranga mubwami. Yesu abora Nikodemo baye shekhubisata obwatoto buli buryo bupaka wibulwe obwibule obuya. Bakorintho ba 2:5-17 ibolo omundu yesi niyeyungana nende Kristo Yesu. Omundu yesi niyeyunga halala naba mu Kristo Yesu nasubire kasi y'omusalaba ya Yesu yahola nasubira ku Yesu Kristo yafambuye abe omulungishi wa Nyasaye. Mbu Yesu yabukola obwononi bwefwe khulangwa balungishi ba Nyasaye nahola aryo aba eshilonje shiya aba yakhalongo buya shikamina ngesura yanje ila kaluhanata shikamina ngali kondo lyanje nomba ekala yelisero lyanje ila kaluhanata. Lakini obukaluhani buliyo khulwangu emba ndibulwe mumwoyo ndibulwe muroho ndibulwe khulwokhusubira lira lirye obukaluhani bwanje bulano muchaka mukari nibwitserwaje mundu wa Nyasaye. Obwami bwa Nyasaye nobwami bw'omwana we obw'obulafu khwawuyibwa we were transferred khwanunulwa mutsinjira mubwami bweshirima nikhuwuyibwa nikhurerwa mubwami obw'obulafu obwa Yesu Kristo mwana wa Nyasaye. Yesu abora Nikodemo nisho shindu sha maana miujiza kyololanga amakhuwa kololanga kano kosi kekholekha karyo noli mubwami. Petro uranga 2:9 nebutswa inywe muli oluya olobole
obukuhani bw'ekyami lihanga litakatifu oluya lw'abantu ba Nyasaye. Khane Nyasaye alinde oluya lw'abantu be. Khane abantu baliwo abali b'oluya lwa Nyasaye. Nekiro shikenyanga obaye embayo ky'ekidini da. Nikodemo yali pastor, Nikodemo yali omundu wa Nyasaye, lakini shiyali n'amanyirisi yembu ahoera abe mbwamita. Onyala kuimba ekwaya, onyala kuba omukambi, onyala kukola amahuwa kosi, onyala kubatisibwa, lakini ohoere winjire mu bwami. Niwinjira oriena mu bwami nuwahaba lihanga litakatifu, nuwahalangwa mbu abana abali ba Nyasaye mwene mbu mulosinje ebulafu amalayi akamangalimwa akawuyo owamulanga murule mushirima mwinjisibwe mu bulafu bwe obwamakana. Yahununula okhurula mbwami bw'eshirima. Nekhoere ifwe kama abakuhani, ifwe kama oluya lwa Nyasaye mwene khutangasye oluya lilulwe, khutangasye ifuma iye owahununula okhurula mu bwami bw'eshirima nakhwinyisya mu bwami bw'obulafu bw'omwana we muherwa, obulafu bw'amakana, obulafu marvelous light. Obwami bwa Nyasaye nobw'obulafu. Obwami bwa Nyasaye nobwa Yesu Kristo. Obwami bwa Nyasaye n'oburuki bwa Yesu mu bulamu bubwo neniko akanyasaye ahwenyeranga. Omundu wa Nyasaye okhubatisibwa shikhukhwinjisya mu bwami ta. Obukambi shikhukhwinjisya khubuhisya mu bwami ta. Okhola emirimo kya Nyasaye shinga Nikodemo shikhukhwinjisya mu bwami ta. Yesu yechesya Nikodemo lihuwa lihongo elya nasi kenyanga khumanye mbu shikhuhoere khubetsa abantu ba Nyasaye ta. Shikhoere khukholeta emirimo kya Nyasaye ta. Shikhoere khwihoereza lihwa mbu khwamanya Nyasaye ta. Khukhoere khwihoere lihwa mbu khwamanya Yesu Kristo mwana we. Abosi pe abasubira mbu Yesu Kristo niye Masiya watsana bebulwa nende Nyasaye. Obwami bwa Nyasaye nobwa abo abebulwa mu bwami bwene obwo. Denyo mwene wirembe omundu wa Nyasaye oli mu bwami. Nomba olizo omundu owalongwa nde Nyasaye. Obwami oburuki bubwe mwoyo gwo. Yesu Kristo n'omwami uwo, Yesu Kristo n'omuruki uwo. Lyo lirebo lyakhwireba ngasubuhi inyanga ino mbu obweri bwa Nyasaye shingala khwalusi mukolo bukhureranga mu bwami bwa Nyasaye. Bu Nyasaye lanaruka nakhwimirira kama mwana uwe. Nibo yabo abamwijisya yabayesya obunyali bwokhwikholekha abana ba Nyasaye. Nibo abasubira elira liri. Okhuchakanyanga eneyi Nikodemo yakalukhana nabo omwechi wa Yesu Kristo. Yahama secretly, yahama narula mudini abakuka bebe aunde mbola nawe wasubira mbola wene, lakini oshiro kwinjira mkwamita yumanyanga yawitsuranga mbu wasubira Yesu Kristo mananuia mandomo yoko. Abaroma 9:10 ibola mbu mwoyo omundu asubiranga ne munwa arumbula naonibwa. Neloba norumbule khulosubire lira lirye nolangisa khulira lirye onibwa nohola omulamba mutsimboni tsya Nyasaye. Mundu wa Nyasaye eformula ni dorotse ndio ndio wibulwa mu bwami bwa Nyasaye. Witsurire obwami buno nelibishiro obwa buli mundu kenyanga akhabe shiko mwindale unyore likira lyokusina tsokusya byosi kachire yetsane khubwa. Shetani alakhubora bindu byoli na bindu bya maana ta. Alakhubora mbu nokholore na nolekhe amapesa kano nolekhe bindu bifwananga byakhufayidishiyenge. Shetani alakhukata ta. Obwami bwa Nyasaye nisho shindu shokusi esho lyala khunyolakho. Nowanda Yesu yabola ndukhaba obwami bindu byose mwalamendero lenyawinjire mu bwami olw'omwami Yesu. Ekhwinjisya mwoyo kwanje nesubire elira lyo boli Masiya watsana oweza khuwonia isi mbera tsimba basi siyanda matsaiko ekasi y'omusalaba itiye obulamu bwanje engana Shetani nende shirima shishye plano buli ehama mubunyali bwa Yesu Kristo bunyali bwa matsaika Yesu ehama nerula mbwami bw'eshirima ndinjira mubulafu bwa Nyasaye. Olyo Nyasaye khunziyama oli khundera obulafu bubwo bulira na Yesu Kristo. Amen.
kahosaire lisaire onibwe olabola nevo kupe namba ile screen khubore bokhoero khorori lakini lenye sangale ohamile eshikoleka losaire lisaire you have been translated ohamibwe onunulwa khulabile mocheshirima lano oli mulafu bwa Yesu Kristo mwana wa Nyasaye nochenda mulafu ebindu bindi byosola metero papa mulira Yesu Kristo ekhupiro lyokhulongwese kuyamba osanjirana likhwalilyo olyomunokhula omundu wakhasaya lisaya lyokhwama khurula mubwami bwa shirima niyenjira mubulafu bwo omulinde mubwami bwa bulafu buno alole bulafu bubwo alole byosi byomumetera ichile bindu byosi bili mubwami bubwo mwami olyo muno ichila omukosiye mwami Isaya kata Yesu ulolanga na khulisia nali nende amalwale Isaya bulamu bubwo buloleshe bibili kyabwe abakhulolanga bali hospitali ngomeshera lifwa endanga se bulamu bwomubili mulira Yesu Kristo bosi baba finyi khenede biyo bali stressed nende obulamu no pressures ti obulamu no tibafinyanga banunule ichiroli Nyasaye wobununuli nende buonia bajingule no bakosi ichiroli Nyasaye mwami tiro kupana ndo mundu hospital agenda nyanga no bibire no genda na halala ichiroli Nyasaye tibabasi okupeloryo lokhulira usaya kwefechira usaire mulira Yesu Kristo amen. Karibu mwami, karibu moyo kwange.